Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Kardom nilimen person kra kongse Karbi Anglong News Channel ka tinghon pen ang kelang dut bera tum pe Kardom pi pajaro non nili nani tum phan aningwang tame pison pen solam birta nang ke ban pi gar son thosi pini thota dak Tony Sexton the Barbagor MC consensi Parlo Ladak Nipuso Atokne Havarong Sinili to Ladak Dolan Hebankel or Party Hill Leaders Conference Mate Heko APHRC Lamja Sarko Antong di Qatar and Peketam Tangani Halatum Sonsi Longbok Kedam Mate King Penkedam Ajay make Tum Deng Pono among Soja Megadeng Podalam Hebankel Radet with Chinilo and among social media long particular Sukadam Hebanke Kichi Kibito Many Tananji at Heva Karbi yang long Kichi Kibitum Si dan Flink Setlo upon Soka Chiki Bito Many Tananji Kehang Ajoni say Alan Litum Lapan Mitankar Biaka from Chipadu Ajoni say Alan Litum King Penkidam Longer locked to fight Dame Alan Dam Bomb Si Pini Ladak Plus of Nelon Tananilo upon so a King Penkadam Kupia Jonima Protante like Mitankar Biaka catching hon Alan to Mitankar Bay catching hon Ajoni Si Mitangkar bay tu biardang ni mitang ajak kom cilong nang jipu alang tu akemang pun si alang tu pini dak tipu sotok nai long talang tu na humri lo lai pelabang sudang ke humri pena jok ladak non kiong tu amulu ko tu dak citu dun lo non ladak lam ithi thini ching ti than po je khon ladak wang pom lo lai ladak labang so pini labang so ajai mek long ladak ching ki than je long alang tu pinangan nam non wang pom lo la ladak tipu so arat tum tamai ni arju ponji Angtong di kata atung ladak nang kumri pen mate all party hill leaders conference PHRC atung ladak asong tu peladak nang kumri pen alai tum ko aning aroma tapi alai tum ko piram thi selan de pa ja chithan dun jimbal la bakso alam uthak alai tum fan chi chithan pun jing le pen por time angtong te khai alai tum tamil ladak si dolo asim alai tum tamil ke ching chithan ji phansi ne le ai tum fan ke ladak ara tum Kiong tu ngatum cingdum lo posi la dagara tum phale thini lam le tum penar ju pona nani tuma adum do la se apang se Karbi Anglong News Channel pang phanta me kadom bipajo lo nai tum ko pe thi si la dak pini la ponar mu ka cingdum nang ge thini kan pini atum media hoi phanta akru paper pig lo la so me lo na tum chitong dum pena pot asinili tum dak dipuso ahawar long pini ke cingdum athela ke kacing honai litum data hempu usini litum chihok lo alang litum longwa ka puthak dak atok an sitame kacing hon sar angtong ti ke bang pen pot ni tumta alang li long pen i thetheni alam kachini dun je bhakti rat dipusa ratan tame karjudini function litum cingdum lo ante tuma Angtong di akai ke bang pen nani tum kwan nani tum ningarong ili tumda ningarong parpik lo det ahomosa puthak alang ni pen waida kalam ni tumta me tokno karbi tum sitame arjudun long pen arjudun long pet bu kusi ni tum ni khelo tapen ningarong lo alang ni pensi kado ba alam samini tum arjudun long pok ante non dalang tum ke PHRC song mun sila daga bang lo tenai tum PHRC song phana tum anon MP election hota mena tum high vegji mate high vegji punami tum sonde ningi thi thede lalon nili hin pesame ningi the do je kado kabe karbi tumta karbia khe akidu kisum chichini lo la penili tum Karbi Anglong pupedelo all asam sameli tum news anta theglong lo holmodor kisu pendang lok kado kabe Okhomia tum sita Assam sita me thur pak lo je Congress atum la baupanthi an ke la BJP a party phan opus lo la sinili tum daning thelo je Karbi Anglong sita la bangso a song phan ke ili tum ta regional ili tum sa ta mithang ader phan ke charjap ji kuloli kute non lai PLC phan le pahai dun telang litum ijapon pe mejima pusini litum dan ningit hidu element thai kha element searching tera lian ho dwar bagri ketang tu po sita towar pi ka chehla ji phan si jong se towar bangarak thang lang pulotang te la ke pisi dulang la ke
ลงเลียดุกเป็นลงบอกรอยละหินเยละเด็ดมันติดนะสิจงสินายเรา development ปลุตั้งที่ละแกอันแก development ที่จงตาอีกช่วยให้เด็ดปลุละแกละส่วนฟังสิ development ตุดำรองปลุตั้งเถอะสิ development ปลุตั้งเนี่ยตัวอีกทิ้งนี้ปลุเหรอตัวที่มาตัวปีบังแกปูรองโซรองบัดกิดามาตัวแกเพียลามเนาะละกะเจล่าเจตัวมาสิจงสิอาเวลังปลุตั้งที่ละแกปาร์กิจะทันจบตัวละละส่วนสิdevelopment alam je than lo putang te non pinput thuna kok po pirthi aka preke thang da putam de lo non son me lang to war ke la ka nang sot lo development alam je than lo putang te la so hosi non moni da tum ki juna lang phan dak lang kai jana long ke nili ga ni je batai do lo alang ke lir tir lang singi jun nili phong phong lo pu khala bang so lang nang li pen nili ta ki jun ki aphi lam lo lang ching lu ta ching lu nei ma nang ne ma pon se ma thai la la pusona lang si hala dagarat tum jun bom lang pulutang te an parge akapre ke che than movi dalo ki juna lang si tum che tang te lang pulutang te akapre ke che than movi dalo na si thang ason ari pin pen development do pu rat phan pamang hubarat ke la ka pap chiro ji hala ke kani je tum ta na si abelang development ke nang do pilang pini osomar school che thon doni phanan ta pu ambreng homostia lo ni tum theklong do moni da tum la bike padam vong la bike kong to long la kong long dor vong je phan si muni tum non ku no pak se pon si to ba ka chi hut la pos la son si tam bom lang ase la hai ke la ke development ka belang tuang thek ke dak si tum pun melo la ke la penang le ladak diplu so mane dalamara ke bang penang le rat phan kupi si ke than kang ji nang ning ka pathe kang ji alam nang le than kang ning pa the kang ji alam ke la lo pir the long ke ile tum ka che song eng ton no lo la ke asi pinia ni ile tum long towar me lang le nang tang te lang poi phi chi tai ile tum pi po sin nang tang te dat la bang ma thanang kok po e sona bang ke hala kama tha tum ku pi phan se adi gi pi non kachari bom tum ma phan se adi pi la itu mun thinang kok po ke dam tang non itum ka chomat tang asong do ana tum ke la ke rara tum ching thur nei ra tum aning rong nei tu ke mun thi the polo mati nili asap so pangbar ji phan sin nili ninge pon chompo Silong along karbi hostel free daksi karbi bhavon kim karbi bhavon purutang te hada ke aluhi munhi mantuni pen dam pajai baju tum sangko katim lasi lasi pa phrang hala loga charli tum pha aphan mangke non si kim pijila laluhi sang pakok pakak aphan si tum ki kim pa phrang purutang te lage daksi tum mun thinang po hala loga charli phan ka pcb kok lo la som si dakar biang long sita me towar me lang bang ke la ke aphilo ki cheng si bang ke ni tum mo ke bang ji ani ang hoi bang chini long lang ma long le lo ma la si mun thi lo ke la hello la sona kama tha tum phan jong si tum dak pe do bom lang te re ke pu tang te la ke la son si bang bom po tharbe ke thor si tum arong jong si lar le pu tang te la ke so tharbe ke muning ni patita ake thor lo muning si patita ke thor lo la ke dokon ilu la ke pu ate bok tarai hud wang masinia athoila le thokam dur si ta la ke dok dilu la ke la si arong si lar nang po la si la lo thiek bani puji pu bang ke non ilitum ning thenang po khei long ri phan ke klem kang tung tum dolang rara phan ka chalana kang tum dolang tuma thasi dagra dwar bagri ratum ta ning si pathi nang po la pen non nilitum ke klem ke dam long ta menang chi to don je phan si chuning ri lo tum chi pa jogra pet nang reng dok reng keng pen ke dam nang ka pale aputhak nang tum kwan lo nang le tum lan tum phane ning karong rong pik ni tum pin sing hon ek alang li ang tong sa alang li ke bang pen mi tum gar julong pen mi thang a he makam ana sai ke ong ta mi tum chi open si korte ando ka be e ke tum so tum pen tum ni rong pen dang nang se tong long po ni rong par pik lo sing hon a sar phan ta si ni tum dang so sing hon a e ga phan ni tum don ra dang sa mi ting long ar dun nang mi tum taเป็นการดมจีพีดนลงเล็กในปนิฮัสระคือdo ni list kami nasi la singhona e phan hita on long pot churu lo ninga rong par pik lo ni li che hok pik la pen ninga rong par pik lo la sila dang so ana se ken kam ke mi kachijor pon bom dia phan ni tum ta ko sanam kha kachijor don bom ni sini tum andang hoten korti tum han ta chening ri lo la pen ni li nu tot la pakali la ka do ka ve korti tum an na ko san si ningi si tum do don pe ni nang ko si chening ri lo an han lo ni lam phi tum kon nang le men thanik tha ni men la ke dalin toron
Nilip along BJP Mandal Committee atumpen Arnisia Parman Mai Kapidupon. Lakha inko rapon nilip MSC constituency ke parlo Chokiola mini stadium hall along BJP Mandal Committee atumpen Mai Kapidupon. Bangso Amayalong Nilip Mandal Committee President Baburam Teron, Secretary Rilip Teron atumpen Pater Piponsi, Mesenpen Mai Charipon. Lapen Labangso Amayalong Aluhiaman Pen BJP Head Office Secretary Amit Kamprai, Lapen Ari Sangho, Lapen Nilip Town Committee Chairman Vinson Ronghang, Lapen Town Committee Ward Commissioner Member Jackson Milik, Anparta Nilip BJP, along Klembang Pu Klembang Pietum Chetong Dunsi, Mai Sitame RDP Dunsi, Mai Sitame Mesenpen Pachun Ponlong Pimilo. Nilip Chokia Lapen R1 Teron Report Karbianglong News Channel. আজি আমাৰ নীলিপ মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত আজি এই নীলিপ মিনি ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ গাঁও চলো অভিযান বুলি একটা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ পৰা আমাক নিৰ্দেশ দিয়া মৰ্মে আমি প্ৰত্যেকটা মণ্ডলত আজি সেম এই ধৰণে একটা সভা হৈছে এই সভাত মানে আজি আমাৰ গাঁও চলো অভিযানৰ বিষয় লৈ আমাৰ একটা কৰ্মশালা হৈছে এই কৰ্মশালাত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মণ্ডল ভেটিৰ দায়িত্বৱান কাৰ্যকৰ্তাসকলে যিসকলে দায়িত্বত থকা ব্যক্তিসকলক আজি মাতি পেলাই আমাৰ গাঁও চলো অভিযান আমাৰ প্ৰত্যেকটা গাঁৱত কেনেকুৱা আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আঁচনিৰ পৰা লৈ পেলাই বিভিন্ন ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কাজ হৈছে না হোৱা নাই এইবিলাক ৰিপৰ্টখিনি গাঁৱত গৈ পেলাই আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাক অনুৰোধ কৰাইছে যে গাঁৱত গৈ পেলাই তেওঁলোকে ৰিপৰ্টখিনি লৈ আনিবলৈ লগতে আমাৰ যিসকলে নতুনকৈ এবাৰ 18 বছৰ হোৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ ইলেক্ট্ৰলত আমাৰ ভোটাৰ লিষ্টৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাবলৈ কাৰণে যদি কাৰোবাৰ ৰৈ গৈছে তেওঁলোকক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ কাৰণে আমাৰ আজি কাৰ্যকৰ্তাসকলক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আজি ইয়াতে আমি সংকল্প লৈছোঁ যে আমি যিমান আমাৰ গাঁও অঞ্চলত যিমান আমাৰ এৰিয়াত আমাৰ মণ্ডল ভেটিত আমাৰ কনষ্টিটুৱেন্সিৰ আণ্ডাৰত যিমান মন্দিৰ মঠ মন্দিৰ চাৰ্চ গীৰ্জাঘৰ বা যিমান ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান আছে সেইবিলাকত আমি স্বচ্ছতা সাফাই অভিযান কৰিম বুলি আমি আজি সংকল্প লৈছোঁ আমি সবে কাৰ্যকৰ্তাসকলে স্বেচ্ছাৰে প্ৰত্যেকখন অনুষ্ঠানত গৈ পেলাই এনেকুৱা স্বচ্ছতা অভিযান কৰিব বুলি আজি সংকল্প লৈছে লগতে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ যোনটো ভাল চিন্তা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক গোটেই বিশ্ব দৰবাৰত 1 নম্বৰ স্থানত যোনটো লৈ যোৱা তেখেতৰ চিন্তাধাৰাক আমি ৰাইজৰ আগত এই সংকল্পখিনি আমি ৰাইজৰ আগত লৈ যাবলৈ কাৰণেও আজি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ তে অহাকালিৰ পৰা 11 তাৰিখলৈকে প্ৰত্যেকখন গাঁৱত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আমাৰ টিম হৈ পেলাই তেওঁলোকে গৈ পেলাই আমাৰ ৰাইজৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিব তেওঁলোকৰ দুখ সুখ কথাবিলাক পাতি পেলাই অভিযোগসকলক আমাৰ যি ক'ত কি কৰণীয় কাম ৰৈ গৈছে এইবিলাক ৰৈ যোৱা কামখিনি যাতে যে আগন্তুক দিনত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্টে এইবিলাক গোটেই ডেভেলপমেণ্টেল কাম পৰা লৈ পেলাই বেনিফিচিয়াৰী স্কিম কোনোবা যদি নোপোৱা থাকি গৈছে ৰৈ গৈছে তেওঁলোকে কেনেকুৱা পাব লাগে সেইখিনি কাম তালিকা তেওঁলোকে বনাই পেলাই আমাক দিব আমি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ চৰকাৰক আমি ৰিকুৱেষ্ট জনাম তেওঁলোকে যে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ যিসকল গাঁৱৰ দুখীয়া ৰাইজসকলে নোপোৱা যদি ব্যক্তি থাকি যায় ৰৈ যায় যাতে যে তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যবিলাক পাবলৈ আমি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টক আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীজী তাত আমি এইখিনি লিষ্টখিনি পঠাম তো এইটোৱে আছিলে যে আমাৰ মূল আজি ইয়াত কৰ্মশালাত আমাৰ মিটিঙৰ মেইন উদ্দেশ্য এইটোৱে আছিলে Duabarguri Lakhainko Retro Constituency ke parlo Dolamara along BJP Amithang Asai Hemalong Mandal Committee Meeting Padupon. Sonsi BJP Sarkar Pen Kapetik Pon Mandal Committee Members Atumpen Rong Arlo Lutpen Munid Atumpen Chinki Chethandam Nang Chipusi Training Kipi Ponlo. Lapen Bangso Amailong Mai Chepahem Pupon Lake Mandal President Sunaram Sinar Alang Lipensi Mai Chepahem Puponlo.
Lapen Dua Barguri VDC Chairman Sar Koirong Phar Setami Chetongdun. Lapen Town Committee Chairman Mongol Singh Terang Setami Chetongdun. Lapen Ke Ongdung Abang Phu Ke The Kidingatum Chetongdun. Laki BJP Sarkar pen Amen Ki Irpon Gaon Chalo Yatra Pukhelo La Sipini All Dua Barguri Lakhain Kore Tro Constituency Mandar Atum Chetongsi Chethan Chimumponlo. Dua Barguri pen Edwardson Crew Report Karbi Anglong News Channel. নমস্কাৰ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপত আৰু মই যে MSc মোক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল দুৱাৰ বাগৰিৰ যেটো গাঁও চলো অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত সো আজি মিটিং হৈছে বহুত ধুনীয়া মিটিং হ'ল প্ৰত্যেকখন PSR প্ৰেচিডেন্ট সেক্ৰেটাৰী আৰু শক্তি কেন্দ্ৰৰ প্ৰমুখসকল আৰু প্ৰত্যেকখন মৰ্চা মহিলা মৰ্চা যুৱ মৰ্চা ST মৰ্চা SC মৰ্চা OBC মৰ্চা কিষাণ মৰ্চা সকলোৱে উপস্থিত থাকিলে আৰু মই এই বিষয়লৈ যথেষ্ট সুখী আৰু মোৰ লগত আমাৰ সিগনাৰ ডাঙৰীয়াৰ মণ্ডল প্ৰেচিডেন্ট তেখেতৰ সহযোগত মিটিংখন সম্পূৰ্ণ সফল হ'ল আৰু অহাকালিৰ পৰা আমাৰ 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচী আছে প্ৰত্যেকখন গাঁও আমি অভিযান কৰিম আৰু গাঁৱত উন্নতি প্ৰগতিৰ কথা লৈ যেটো চৰকাৰ দিয়া আঁচনিসকলে সম্পূৰ্ণ সুচাৰুৰূপে হৈছে নে নাই এই বস্তুলৈ আমি তদন্ত কৰিম আৰু যিকেইটা হোৱা নাই এইটো বিষয়লৈ আমি আকৌ চিন্তা কৰিবলৈ আগন্তুক দিনত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম এই বিষয়লৈ অহা হৈছে থ্যাংক ইউ भारतीय जनता पार्टी गांव चलो पुइसिया प्रोग्राम दो लसो प्रोग्राम के पचुन जे फांसी पिनी ट्रेनिंग हिसाब से पिनी निलितुम लबांगसो मीटिंग दो Non malom 4 line mate krongpli atowar kaselam atum theng pikerot lapen lapu theng pikerot kang huatum kang tonte det penajok West Division Diphu Karbi Anglong a ingnam theng pi theng prang wi rangrang asonsi mandetlo West Division Diphu Karbi Anglong ingnam dopik ingnamarlo theng pi theng prang penchenglok sangti harlong ason ahormu dopik lahai ingnam ahormu kerai komdu nangchi aphan foresai khi arpu sitami dolo Sonsi penang an ingnam ke theng pi theng prang lir seng ko anlo ne eche the ke wangmi bonta non ke penang an arada tuma phan sarkar atum ke panungkuk lapen kelang kapang krejok theng pi harlong sangti kanghu ke sang sedet pen aphai nang ke bat pik penajok Karbi Anglong a ingnam wirangrang asonsi thekponlong Lasonsi Diphu Central Range ke parlo Diphu Town pen ka helok 6 kilometer damchon hati campaign dorduli sabit forest office adak a ingnam arlo thengpi kang huatum ke bat pika jok Karbi Anglong mate dorduli a ingnam thepi thengpi thengprang wirangrang asonsi thekponlo Lapu State Government pen kapin kha thengpi ke kenang sotpu bonta lapu kang huatumta ke bat pika jok penang an votek woso marat mareng api kedwa thai kawi pen penang an kana hok duponlo Lapuson asai langno kopisi kang tonte detlo mate rai komasai khetum amek thekdun long le detma mate amina asai chiklemwang widetma Lapuson thengpi kang huatuma ke ongaret ke manghumimi Athelaki konatne Karbi Anglong atok anupukali lake Diphu Central Range Office ke parlo a ingnam pen arlo pen amatlo Lapuson Diphu Central Range Office arlopen jongsi Lapuson asailang no atuma phan kham khedun thekte pulote konatne atokano Karbi Anglong a ingnam pike kosonsi kerai komdun thekpo Lapuson ke kham khedun thekte pulot tangte raikom saikhi sarkar pen kipi kopi pon alilo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen Lapuson mena asai ka tiklem kle atuma phan sodak pen kang sai ponangji kenang sot binong News Report Karbi Anglong News Channel Pinya berta ke lapu ansi kang ton pon iklo do me thak me